na ndio umwe ora supporter wa thirikari ya ngi President Dr. William Ruto ndi supporter wake munene zaidi no ndona kagita kara thirikari ra ndhiru yari kukwe monto mamwe na hapa na pale marauraga na ntiregagwa ni ntiro na tatwathiete bwega lakini kuringana bora nkuona thaino ndi ugu ka thirikari no nithiete bwega iko kana nkro gintu kiri ICU kana kana gintu gikuku kabisa kana gikiaje kabisa no amba kwira cibitari ato amithu ine ya twamithukirie te gintu twamira cibitari twametiriti ekobwende nyanjirite ko nyandi chanjiro thaino renja ni kwanganga na in fact kila muntu wonde na kuona mantu mathiete bwega muntu no kuona maguti makugwa kwina ministry imo chanjirite ko bwega muno teno erugamiritu mwana wetu akuma Meru Professor Kithuro Kindiki no kuona bora kwina ukiri kila mahali utie bantu kwina gachagacha antu bewirani cia bwega so thirikari ya Ruto nkimi level nkana ngo ikonekana percentage thaino ari at 67% na kugeria lakini nabatirite ku work very hard kana kuruta gwira na inya na ike ngoma untu marairite wananchi ba Kenya aomba kumaingia monde kuguna ko nindi kuthina speed iri guru muno na nkiugaga atiri atiomba kuruta gwira atakuthikiire muno wananchi baba muringire kura ndaromba muno kiri baraba thikiritie TV eno kana baraba utone mundi bagerie ku baraba omba kumukinyira ibagerie kumwira na thikiria antu muno antu ibo bamwigire ara na akara kuthikiria antu kuigwa kumara rainini kuna thikiria antu baraba kuga muntu tamama mausi ngirevi wakatwika mena kwe bantu na pale moto ngidiantu nagire kurekebisha konene ike ingo wigwa tukuthibwega tukitekego tuna challenge mbinge muno nantu ibunko no gumati abwega sana tukera giri mantu ma konene na urutugwe bwa CS kiniki tukomenya mwana wetu wakumana ante chadaraka mwana yabiretwe tumwendete sana urutugwe bwake bukarakarangia tana maybe kwina ndeto mbere tunkiga gwanara ati nakurugaruwa kengo maybe nyanka mantu makara wentu kuna ndeto yuko mabwachi bwo very good nkwire Kimathi mutu kwa nkima wonagero thireoni mbutharaka baugire na professor na mwite safari indaya mukuririkana kagita karabari na president wale kula ino ndio ugu mwanka kukinya kumite mwanka twika senator aya twika majority leader aya mwanka twika deputy speaker wa kaunge wa senate na daima mndito kuona nwe CS wa interior kiri na migambo mikai mbomba kundifine professor o kagita kara ndevendi munge kagita kara na pa Israeli bathini twika ingo murungu ayera gutumira ndevendi ega mbuga ka karita thaino twinako muntu atakara na professor timu yaka na professor timu muntu akawainda professor timu muntu akawainda Kimathi wakara nwe akaria newe ndarika 5 umaga wina inya ya mwanya utomba kwiregwa umaga wina inya ya mwanya na untubungi wabo kuthingira mwirini koroni ukigwa takwa wata power fulani wathi ukabona change tete burabo komanire no waka ukari so ni uguno ntundakamana no na ndaria no muntu ati muntu akawainda no gugu antu batakomenya imbirera kirigi ntukia maana gikaya na murungu arete tempora no tumantu murungu matuigia ruiro matuma murungu maya mpora mana makinya so professor boranko menya ni ugunkomenya ministry myanke ni komie akathiria kwenda kwa kuthura ruto akamucokia kaire 2027 mbiye buko kwina ukiribone na muno ndeni nthiguru ino utie mantu tandwa utie mantu tamawamba bangombe nuko na Meru County Gembe North Gembe Central na itinabo andu moru Tigania East Tigania West nuko na denera ari agaya wamba bangombe lakini daino kathio no karara no tiona muntu okuria nari kanirie neo wathi Isiolo the same wathi Laikipia the same wathi Rift Valley nari kanite neo wathi Chakaora nari kanite neo North Eastern the same so muntu uyu kuringana bora kuruta wira ikarata utethero kinyi murungu no tetheri murungu na kaingi antu bara bathia baga sex ndikinya ndaina Biblia na antu bara guthero bagikuthuka murungu mbere na nontu nani Kimathi ukaiga murungu aku murungu mbere mantu mondo kuruta mathia makiruka indi ni enu ni oru ya professor antu batayi professor na gwa gite murungu mbere muno
wanakinya kirutha monto make mondo atirutha monto make atagite atena ngaimbere endi nkuona ni arage burathite mwana wetu na ukirite kinyari tore tore amiru ria abwa sana na we mumiru thaino kiwatanagirwo na professor ri gweto no we na ikeno nkoroni no ntura muntu agerete kuruta wira na mwanga Kenya bonde ya mwona na gwara ithoko na kweri nagerete kuruta wira so mbomba kumura congratulations na nendere wogu na tikariganirie kwe musemu nani mbuga nonto ni ndi mutharaka na ndi mumiru east west mujinobu almost the best ko athiuruka wakaya karikiria muci mukunthikeria wathiuruka wakaya karikiria muci ikaingwa tirisi na tio tona matunda mukunthikeria ikaingwa tona matunda nonto ingende nonto ikana getu twagatumire na haraka thika rutha katuretera mukwigwa kogu atikariganirwo muno na Imiru the 9 constituencies plus 3 cia Tharaka Nithi at least atubange gwitho twi sasawa nkurombo una inya muno tukithiria mianka eno kuthiria inana tukimuthwanire kanyamu ko kai mbere withiro twi sawa twi sorted yes yeah bwega sana kiongozi gatuye county yetu ya Tharaka Nithi ndikumenya utongoria bwetu tuwe tukeragiria sana muno mantu makoni na Miru tuwe kinyata ngore banara wa county ya Tharaka Nithi bakiana rotagire kiara county ya Miru ndikumenya county no yetu ya Tharaka Nithi mbere ma utongore bwa governor Njuki no utongore bukarakariata na utongore bwa Kebwanguge no utongore bukarakariata maybe kwe bantu mu Tharaka abitirie kana arugire bwabo abatiri bukorokia governor Njuki manto mamwe ti manto makware kinya tumemeni kana TV nonto ndi muchoka kana ndi Lion ndirigwa ndi very sorry and very petty nonto manto mara mokoro bangba anto Tharaka Nithi bokorokira kaba tukauga kinya tukauga Miru tuwe Miru indwa yikuo yo sindani bwa gisiasa nukuona Miru tumbe kuita ndwa yikura yo sindani bwa gisiasa na ndi ni umo wa anto bara baye Murungu ndomba muno Miru bone thiri nukunthikeria ndombagira Miru muno yone thiri na atongoria ba Miru gwe bena ngwataniro ngichoka Tharaka Nithi kagita kara Miru yagire gicangasa atongoria ba Tharaka Nithi kana governor wa Tharaka Nithi athire atiki advantage nonto bwa kwigwo tire muntu akuona wakumugweta nukuona atwike nonto ende atikira advantage kana ajo cha kanya gaku o kiribu na Tharaka Nithi anto bakira bariganire kana kwina into yao bituma gwa kuma Nairobi bikaretwara county kathwana lakini athutire kinya county kathwana amira chuka lakini maratasi ni marigwa county ndikuwa taiko ikathwana ende gwenga bana na rutira ira chuka na kara chuka full time na TV na we comfortable na manto mamu ati sheria tikira sheria wegari above the law isa sawa so nyunke describe ngabano ratu enwe ko na monene tawa na Nebukadnezaru Nebukadnezaru kutiwira taritira nto ba Murungu lakini kagita kara Murungu akarire kumupanish kimna mupanishire na inya muno na inya sana na ubaya muno kugutwa kara gutongoria ntu ndio mwende mutongoria tutongoria ntu muno twikira Murungu whatever we do daily basis umenye ubuntu bundo gatongana kara kana karia kana karutha umenye ore ntuwe mo atuka accountable ya ntububu no ntugitumi mbiyogo governor na yuchirie county yete Tharaka Nithi anjira kumimanage ta private entity kana gintu kya muntu kiumbe gintu yake wati kana county ra ina kariba beyo na batirite kurwa maoni turi ruthata turi ngi kubati gukarwata antu bakanenkanira maoni arabu ende maoni marakathi kugitata akathi gutimiza no kunthikira county ya thukiro ya aikira njarani ende na manager ata muntu akimanage muchu wake no kuigwa gitumi giki ndikuo tinto bika imono no kunthikiria kwina gintunga ngi wimerebu etu twesutani gwa mundu arenda gwakanya mwetu ari rehabilitation center akathwana ana baraba batena bagina baraba tena baithe baraba ina thina pa na pare baithira no bonde bagaigwara andi no ntu no ngi wimere batina rutha ro gwaka gintu county authority county government no ntu no ina rutha title na kila kitu andika barua andikira thirikari ya county ya Tharaka Nithi barua bamunenkira rutha
ikengo aka rehabilitation center ya kuiga ana betu bara bena thina hapa na pale Kathwana. Yes. Andikite barua ithatu we atiyika ni mbiji no ombe kuwa atiyika na niyo ndi rayo ni mbiji lakini wire yakwa ni ndi mucioka kana ndi rayo nya gupekwa gintu kira gikwinyire mwananchi. Yes. Na ntikira ni gona ni ntikira na ni kim ntikira ukuro metho ntikira no gintu ndiguru no nkira murungu aki nonto murungu no mbakura mwire na nkoro lakini baba ngire na bakaura mwire ntuge mwijo rya karumbete kari ngoto akomane guru tugituba na bamo batuito bako be mwangini no kundikeria so ndi ntemo kona nkiare manto ama na uchungu na inya muno no ndungaba nayo chirie county yake nge county ya kanithita gintu yake na peririe wimere barwa ya munda wa gwaka rehabilitation center Kathwana completely requested mita mathatu completely amoperia no kundikeria project yenu wimere muntu nwe okususani muntu wake hao naendete murungu ni rarathire kumira marima marima nara neguru nara marima no warathire kuwira project ira akiwa na marima nantu betu batharakanithi babaterete kuona project iriku we congratulations Madam Susan. Number 2 ukathingatira ruti betu arutigwira baba batharakanithi pamwe kini baurire na ndario gundi na national television na ntaukira kana ntaukutuka no ndutende kwina CEO umwe akaragara ndani ali manager wa site ya London manager wa site ya wira chia ngabano atwenwe project ira kurutha na uchi akacha private cha waka minambi CEO wa Tharakanithi umwaka I know no akomanenji wira I don't know ni endi kyo gitumiki ayo tumankwira najo chire county amitwikire private entity no kuona endi CEO yuna karite no go meriena oyo twena nguyu nuwe tano etwa kalunda okuma nara kitui no kundikeria na nakuri with imbecha chetu cha thirikari ya county are site manager wa project cha ngavana na London. Is that kweli ontububu kweli wakawainda himbi no tugatumirwo gukim na county no netu na mbecha inu tu kugitogoti ukundikeria nkagera ku site kendene maendeleo ndekae na Mount Mandri rutigwira bora bako manenjwa ta rutigwira bako ribya ngombe na muchi nonto be manenjwa ta rutigwira baba kuna muchi o manenja ethi uringe ngukuira ingirara kuigwa ko bamanenji atiko bamanenji na gisheria nonto tuna katiba na tuna constitution ira to baiko dinga tura rutigwira bathirikari nkaya kigwira ngechuba gwira the constituencies nkerie kureti ngawa na bomba komunengera 17%. Why? I project iri kukim nene umba go site okagwa nera i county ya Tharakanithi yakite Tharaka Mara kana Chuka ya Thambang'ombe wapi nyambie utiyeyo kuma ngavana rawa kuma utire kintu tuonete umba kwerecha kuwa gintu iki ngavana rawa na akire sibitari across dispensary across Tharakanithi kugitagu kidogo no kwenda kuga governor raona ari kanyani kega nkurukia karanga governor njukia nako ndiri kwira atiri ndirantu bendire utongoria bwa muntu murungu aberire bukona challenge mbinge muno aka mutongoria bwa muntu bwenda bukaigwa akaya kabwathaga na iboko akabutunya na venu akabuthine wonu thomete basira indi ndirantu barungirie rawa nontu rawa ari mutongoria akaita thuritwo twi murungu athikagiria kiriro gia antu bwaringa gituma kaya kwoni ndi bwaringira gituma wewe bwa request gintu bukaretero gintu runi antu bathi bamena rawa bauga barenda njuki ne otwangwaru so ndi Tharakanithi tie muntu atena rugwaru no nturi arawa ari akuriku sibitari iri kunywa tuwe ni arambumite gatunga ward na bantu arankuga ni ugo nkaromba giti kankwire arankuga nkaromba giti nkaromba giti 27 kia MCA na nkyo gutigo ntiko betia kankwenda kuthi utethia antu bara no nturi ankaona mamura kama utwika ndi MCA ndi na rutha rwa impeaching governor urakaya kugu muntu ura baba kuromba itebia ngabana bamenya bagakomana na rajon ara county assembly ya Tharakanithi na antisethanyo no kareta thina untu MCA bakugana koram kutukuingate
tukwire Nairobi wathi wa sababu tukwingate kairi so niyo ntinoga niyo gwire guko nkirutira antu batharakani na ntiruta gwire ni yakwa private ngaruta gwire ni otethi antu batharakani nuntu ninde rutite kuthetera antu bariku nuntu antu baraba batirite kuthetera nabo nabo bathire toro ende kagita kara Yesu athingagira Jerusalem ari na antu bau agituma site bari ngakerere muno ende antu baba bari Jerusalem bakamwira utire antu aba bakire bati uturingira gituma Yesu akabaira antu aba gakira maiga mama kuona mama mama gaukira manjire kuwa ni manjire kutabura kuringa gituma kombinira ende nani ndigiga ndigiga kankwinira antu batharakanithi na ibetigire mbainire na thuru kwina wakwa bakona nuntu nkwaria nkuthire ndio nie mwe ino cienu nkuthire ndio nie mwe last week ndaria ngabana nuntu arari toro na mukambecha baino ndirigwa ri mu bichiri bakathona na ari mu tha ithatu cia utuku we wamira kinyatha ino na antu bakibara ithete wentia maya bwega so very good so ende ukaiwa ntikwaria rwaria ruru ikumaanisha antu bagatura gutaguta mbeca naomba kuthugani mucoka kwaria omba kuthugani thayo ni akwari lakini wewe mumeria no tugethaka tuga kumerua wewe mumeria kame abandauga nukundikiria izaida rutire antu wira kana arute wira tisotikati na inkuromba MCA baraba bakugeria kuthetera county ya Tharaka Nithi Tanjero Ng'ara ibagerie kuthetera ngi kuthetera thirikari ye ngi antu Tharaka Nithi uba kugeria kuthetera na Njero kuringana na Njero Ng'ara kuringana bora neta kithina ya umuntu mucheka mitandaoni kamuthikira rendioni ni MCA wethamba ng'ombe imuchoro kwa muno ya ukuba ingeretie kuigwa bora kuthetera antu lakini no yo kwende atina inya pagwera kuromba yo twika senator kankuromba antu Tharaka Nithi munengere niyo niyo tutaka muna twaranire na Njero lakini imo ndingatagira online kwa Facebook kwa WhatsApp kwa media muthikagiria nanke gumuntu ena mind na utongoria omba kwa antu bwega kintu kira kuboromba antu Tharaka Nithi Njero Ng'ara munengereni no kundikiria nkiri kendeto chino chiangabana nkinga ngabana nadia karembe uruna muntu eta wa Samuel Bairawa amunenkera at least somehow natie kurutha na iye muno na iye zero wefanya na iye na akine iye zero nukundikiria no tonko gukoti mirandira ra waruthirane ra muthomi njoki aruthite ukaretha ukoterere akathwa na muthomi arakire aya millions anenkeretwo mbecha kwanja twarakire World Bank yanenkanite mbecha athia yu cia to county kengwaka akire nyamunge ya mite ya miare akatauni munara tora wari wa baberi ende munara wa wengere kwaruka na antu agu baringe ntheguru na ambulance ganjire kutharira antu ng'u nukundikiria ukareitha tusibitari turaragwa tuthongi twa dispensary akire especially gatunga wondi arambumite akire sibitari thandatu bena ni MCA tawa muthengwa mubio aka sibitari thandatu sibitari ukathuka ithiri ari kine chinyunya ronda wana initi na antu bathirie mathina ini pati enkaitu kwena kambe rawa kete kambe aikete nyomba cia polisi kia Miramba ndera professor mwana wetu Professor Kithuro Kindiki nyombira cia karake Miramba gwara cina room into room 16 ya Professor Kithuro Kindiki athire watu igika kwina muthaka kwina mwako mukuru uragio kamarenge uchumari ukamarenge no kuririkana aturetera ngi antu beto anti stock theft bara beto guca serikali wone aturetera bajire bathingira nyomba irara watu akirite cha Miramba ira cha kitu thirikari nkuruku ira ya 2013-2017 ya Samuel Bairawa amuthomire apart from ku wikira nkari maguta ukathi kuraunchi mbwao ugekira milioni 10 goro igatumika 10 million ukathi kuraunchi mbwao nkondi ambwao ndoboi ukathi kuraunchi ndoboi na milioni 10 unto wikweriru ndona niyo takiama niyo tikuona tariru ugaikora unchi ndoboi bantu wira tu waziri waku waroye ithio tore ndoboi chiere urugurire antu bakundage istoshe roi rukwendwa ndoboi runa chumbi rukwendwa chiringita ambe chinu agatwika accountable cio thirikari account aita kuringa biashara natio na atheni tikuiche kuruthira akari mirandi riku na ingi mbe inu kuyo wikuma Nairobi kaya imbi no tutakurutha mirandi enu cia jantu chika kurutha mirandi charandani cha kuthiwa kanyambora ndani this is very petty kandekie mengi muntu amankiwa atiri ngabana Tharaka Nithi arore wona ko wanu enukite ikuthuka kirumi kia Murungu niyo nkware ndi na miruke na wowe na miruke na we moyo
ntugu imwe tukauma ndino onanda uma wana woka uma ntugu imwe tukauria tugachokia biuria bya Murungu uratumbita tore nthi guriku wo waire watuika ngavana ndakunenkero tongoria wanyanyasire antu beta ciao cionthe wakua wirara ndani ringi wira bwa Kitui rajo na thetagira antu na karagona nona wajo gitukie gaire yaku ninge thukia riakwa kuo thukia thuku twana ara mtoni ibumbo mbokera kim mantu mathuku muno Tharaka Nithi. Thank you very much. Na tukiregira mantu mama Tharaka Nithi kwina ndoa ntiji kana indoa ilio kana kewikiro na mitandao ni ilio katika mjumbe wa Kuru County ya Tharaka Nithi ndam Susan Ngugi na mjumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na Kareke na Kinya Kareke remixini ntikumenya akethwa gacira ciambire ti mapema cia ugavana kana maybe kakwethire tukwina kuria kwerana gati gatongore kana mbio yongwa ekuthina mbere gati gatongore bale baratu kwa haraka nonto thaicithirire mubunge wetu wa Mwekuru twe Susan Ngugi wa Mwindu mamora mbendete na inya muno ntimwendete tu nonto ba gutwikikan ithata twinwe kimwiriga na Tharaka twimiriga ona miru no yimiriga nukuigwa ngorene miru na inkumenya miru be miriga ni ngorene ntara cigembe na inkuibwa nonto ba gumpa Mwekuru antu begembe nukundikira so Susan tunu ithata mami lakini wira Susan ya kuruta igwira yake menya Susan athuritwe the 3 constituencies arugamira Tharaka Nithi ndeni ya Wimelep nukundikiria Gitonga no athurwa Tharaka constituency ateithia antu ba Tharaka na Mirandi na CDF Kareke no athurwa Mara nukundikiria kugo tiomba kuwa warimiti Susan kuthi Mara utiwa warimiti Susan kuthi Tharaka kana kurimiti Susan kuthi Chuka nonto ni ogurera thurire lakini endere akathichu ngakathi Tharaka antu baithere bakuthina athi Tharaka ithira antu bakuthina aigwa kiawenda anjira kubatethia ugituika mubunge wara ku na wakano Gitonga Murugara na kugururu nukuigwa nonto mubunge wa Susan na gutethia antu akwanjire wakanwa na wati komba kuruta wirereko ethiara mukothimara araki ngi Susan agwaka ndagaca ino ya gakothima aguo ngo babitanire na inya muno last week but one kagita kama thikoma CS exactly ndagacera county government batirite gwaka nukundikiria Tigitonga na ti Susan lakini ndagacera ni athire na muntu ombure no raurite muntu na kundurirwa athie wonwe kana kakange kaurite karutwa antu ba mukothima bathiba Susan akukibathite athite mucemanio wo abathima mu request mami wetu twakire ndagacera nuntu Gitonga no aringagira Gitonga twire au thite au mbere ya ndagacera ati kwenda gututethia county government ya Tharaka Nithi mbeca iriyaga bati akandagacha so ba request mubunge uyu abakira Susan abakira nini abakira ndagacha nukundikiria akwanjire akuthina material na kwanjira wakandagachira igwa tukithina Gitonga watuka wakana zaiti ati kwenda antu batetheka arenda batigo bakari guku nukundikiria lakini nonto Susan wewe na nkoro ya kiungai na kio Murungu agwa gakandagachira myaka na rasima daino tukwaria daino nienderete gwakwa wathibwa Mara nonto Kareke atwikire MP 207 atareto bichi chia registration Mara chia ibande chia birth certificate utijo chia Mara barathi ya Chuka we na full constituency yena mubunge mianga 20 nende kuthira mianga 20 Susan yathia uria tiri imbi bakura nonti consensus imbi batirite babati kuwa bena nge bichino chionde cha thirikari chiondirio chuchani athi neguru Nairobi athi endi quarters athi aromba umobichi mama monde na mbecha na imi bagwakirwa ende banjire gwakirwa Kareke no akithura bakirwa akithura nururu habu imbi ukuthurira na nantu baku bagute tende ukaya muci wakwa ukegwo kayo ukethiringo ngo akakanyomba gakwa kana ukethiri nkwiriga ukambira kango muntu munga kwa ndaka akwa ko watie kwiriga ru ndura timbati ukena muntu wirere kuutha so ende bantu gwithira Kareke na ukena Gitonga na ukena iba kugururu iba wakanwa muntu bwa Susan that's why nkuwa tiri Susan ndeni ya mbechira nenkairo county ile chira nenkairo milioni 19 na ngiri 500 19.5 million nukundikiria Gitonga wa Murugara ari nenkairo 175 each million wa mwanka
wa mwanka karekari nenkero 175 wa mwanka thirikari nene lakini warenji gwirera milioni no ungi 19.5 ikurita na 170 yani 19 ni rutete gwira maita mana kiri na 170 ino mbinge Martin nkwira kiureke nkwira untu bumwe uramimbi no ntu abunge baba betu batenda guturombera barabara na aka niyimbiyo na mara uramenya gitu mimbiyo barabara imwe Martin siri kwa gintu gitwa kera kera le fanda barabara irachi ifanda dhuru biti bwa mheshimiwa iya fandi either 20 million barabara ile nacho no ntuchi ale mirwe cia ngirindwa cia karawo no kona ko moto na miguru contract agachuiwa achugwa kathia akaya na turagita kathia kigera mutheto we 20 million in budget retwa agatomera 2 million kana 3 million 17 million ikagano biti kire mubunge na contractor wake nondikiretie contractor kajucha mugwanja mubunge kajucha milioni 10 wekara wogu nderi wari ambure ura wa nderi mwebunge ategire boikira barara barami etegire kuthina Nairobi ara state house aromba ramia ekira barabarera iko milioni 10 kauma were mari mo 10 milioni kauma ko kasi wa kuona tutikiro rami kota yogu eno ntubakurira nontu bako miago ekirara mithinera kauma na maintenance ti woka ire to bungi to bichi bo mwezi mwabuka wa bona maintenance yachoka kwa nini kwa kena ngwe kana kitu kama hiyo so niega tuweke maintain barabara nontu yenara mi ende batitigira kuturombera rami ka bato watura tutirini muthetuni maicha mwanga murungu aye nontu bakuona 10 million tasi wa nkubwira ndo batharaka nithi na bamara na bachuka ukathi kwa mubunge wachuka ithamba ng'ombe pato ukathi withirira ira miko tandikiro ukayegembe south ya nyunkara yegembe central ukautoka yegembe south ira migo wikirwa no ntuka muthaka kara muthakori nyo mukuruki we John Paul ukathi yani muthakori tina interest no tonga ena interest na ntoba ungi eneo yake batetheka ntemo kwithira ira utumwo ikengwa ntoba yegembe south batetheka wathi chuke thamba ng'ombe ira migo utumwo no ntumo thakore no watina interest no to na utonga mbese imbingi muno ati kwenda fame lakini antu aba betu yo mubungu atharaka mubungu mara no ntobo ba biashara amo inyaba na university mubungu umwana mubungu wani na university wa mara ito Zitek no kondikiria ukauri imbi no nto university ya ara nturiri itakuraga irere ya mara itikuraga no nto ya ruguru ya thirikari itikuraga karechokete nyuma no ndetifanda wakinye tifanda wi CDF no kondikiria no nto Zitek ni yete wakwa uchi agurdo ekega na rimo mara bakirwa university gwichwa Zitek private pantono ya thirikari egutwekania gukurua no nto niyo ya muthini Zitek ni yete ukengo withiro ne guthukuma mbeca Montwami monkuga atiri ndi muchoka na ria nkona nkirikana ndira yo nkirito ngitore ndi na bitibi ntaino cietu ngukwira antu beg anena begwe kyao kya muntu ibegwe kyao kya antu babaringire kura na batongoreti ona ukegwa mugatura kutajiga ntu wimwe murungu akaya wotethia antu bariku wotethia antu aba kasi wende yo ngukwira atiri itwigirwe kyao na tutethia antu mutura thuri tuna kura na nikim atethia ringi kura bwega ataguteka sendi kana sendi atakwenda mbeca muno no ntwe na muchara wake ibaga ni muchara yao mbaraka na biashara bwega sana kawe winu wako na nchamba yethe tukivuma sana na ante chala yake atawa Paul Mugambi tikomenya Paul Mugambi yes Paul Mugambi nende tukiona gitawa recommendation na ara State House na nende tukinya wake wetu sana akithondeka barabara na tikomenya maybe kaithira ndia ciake kana cia thirikari lakini urutunwe bwa nchamba ni bwethe tukionekana ntikomenya bomba kuwontu bono ntukalia tena timu tuongole ngwetia tia dure tunaromba the last time lakini atomba ukuruka lakini urutunwe bwake maybe bombe tukuyobukundizwa imilio na kaya kuyo kwintu akomeria kire dwanzudiete no kuona takaomba ukinyani mbere ntiacho kikirie kuchore kwe bantu ndatira kidogo ikwa device yantu batharaka nithi ntu batharaka nithi county ntu tuengera ukinya 2027 nyanka nikugia ruro muno na wakuthura baba county bakuguna mbeca bakaguna baiguna forever beguna myanka ithatu na ntwire tigere na kuma agu paume thirikari yingi ikwa nkuromba thintu batharaka nithi
baraba mkumbi na baraba kumbona ukiringa kure inu siangabana echubire ni muno maisha menu echubire ni muno maisha menu na ana benu ana benu batie gura batikwandikwa ana benu mechi bari bakuthina ku baba ingi baru twikirite nkombo cha mitandao cha kuruma na mitandao ndaburomba ntu badharakani thura ninga banena kyao muntu akabo akira industry abo akire ma factory makwandikana baba benu mukundikiria no ntu tukona to producer mburi muno dharaka naiti nturithagia ninya muno ukakwithira kuri na factory ya kurutha njuo inu chonthe chirinja wa mburi tara mamugita tara maragwa igakwe ndongi twatuka no tukuira ndugo cia mburi cheto cha denjo bucheri ikangirika ruthu ikatua utumira atu antu bagekagira mitivi ana beto bande ko bagana tige cha india antu ana rimo kana magana mairi tugutethia ikachwe cha india ya cheguru na mukothi membe mari mawana nambi membe mara makali magakwa factory matukuruthiro makagitabunga makaringo magatwikithwa juice ana beto bande ko bagana baingi sana the same case to mara the same case to nini tuchuka ithamba ng'ombe ukakuthi tukuona ngaba na kuthugania u turinge kwa twikura zaidi lakini ngabana urabara tu na bobara tu ngabana urabara tuthurite imuntu wa gutua kwenda kurutha mbeca twika bilioni ata Bill Gates so no ndo arenda twika Bill Gates kana Trump ibwega twika Trump lakini murungu menye murungu uratumbite nakona ngirikiria mbuge antu aba koromba kura be batatu babu bangavana kinyo muchoka nkiandivaisi antu batharakanite no ntino thukundi nabu kankwa andivaisi ngwaria nkoro yakwa chubani mamoyo na metho memairi mamoyo na kiao muno Susan chubani mamoyo na kiao muno no ntu ukakwithiri go transfer mara myanga 15 ra mubunge rakarete kuga kareke aringe kwa mara ya transfer sawa ukuthira myanga no komigitonga thire tharaka urikwa tuna rami karibu 3 kana 4 no ntu yumete mao to kana nethirite atirini ino yumete mirute nethirite akwa nge nini aga nini myomboni etikinyite tharaka iminge ya chakaria ya ronzire professor to kana yekinyite gatunga yonga so ukakwa mubunge one serious uringe kwa tiri no itharaka yonda amithirie myanga no 5 na tukiwate no ndo thirikari ni gatigati uko manto membe endi onko beri bachube mama Susan we na kiao na antu Susan we na kiao na antu na no abatirite kwigwa tukithuganye kana boromba gututethia kaba muntu ena kiao uromba kuringira thimo gaitiga umba kumuria ndibesi yakwa omba kuburuthira ontu so muntu tobyo kuthikiria antu no mwega back to kiuria gyaku gankwire bai Tharaka itwendete siasa muno ni wona kuthiri nkwaria kanda ndonire antu ndonire county kayurite na ndaugimbari na ntaukira no nyani mabamo heyo kuro metho heyo kauna maguru ende kauna maguru ante ugandu that ona kauna maguru ungi murungu akarungi kakaitani kwanja kana muthuku kinio nuko ndikirie so iyo kana kinya kwa kinya kuthitanga kana whatever ona nga watu murungu akarungi kaungi kaitani ura jo mtani arungi kaungi athetere antu ibu murungu rutawiro buga minus akawa plus so ibu murungu kana kongera bairi bathuku kinya nkero kianio so iro nkuga atiri mantu matharaka siasa cia ira ci tharaka thainu kaitataka tukuringa kura ru tiri uru nenya pui china myanki nenya zeiti igata tukuringa kura ru na kenyu muchoka nti kuona mantu amanyu makibwa no ntu cia chini tikurie mugongo itikurie mugongo ato itikurie community kato uchoka na nyuma mugambi mwana munini muno onoko na nkurire tati nkurira myange 10 yinto myange 5 kana 6 nkaumba ndikiria nkiumbire mugambi nuntu ni muchoro wakwa na imu andivaisa severo uko nkimumbire atiki kuthingira siasa uri witness aritawira kwa na professor kwa CS ukurukira yate miroma wa CS akitongoragiru nkae kwa ngwi che buri chiri mbere una na mwaoyu are kana na inu aya guchwagite ya county kumbeti aya kumbeti kwa igira mbeti bai mbeti ile tiomba kubera thakera nwere kuria tukwiri muntu na kumbeti so ndi nyugunki mwandi base no ntimwana mwire tanio atikirengira cia sana meani yo ona kuthiri nkuwa nkaro kama 2027 kan kuona nkwenda gutethia ntu bai to baba mungi bagatunga nonto twi muri yo tiebu turuthagiro utienwa gintu kiruthi twatha mungi tie cibitari mbega kagatunga utirenwa thoko mbega utire kintu gatunge kariuri muti nukundikiria so ndi mugambi noe nkimumbire ararakara kwa professor nara neguru agikara bantu ara 10 years nundikiriti nari wa wawa professor gatethia ntu batharaka nkai kwa cethera na inya nkerukia mubunge ura kathurwa ukweri kana rongo that's true
ministry ya interior ina mbeca mingi zaidi sana chumba utede mugongo nukundikiria lakini untu bo taredabu na ina kwenwa enerwa ya siasa ikengwa rikanunwe mapema mbwe mwenye urende mutego ora nekereto mutego ingukwegereto mpempe na ka egetie gore nwangai kaye watu ekiro chuburia ngo churiani ni kujuri gereto kaja munge ndwano rujini tirejira ruo ndeye guntu komo guterui sore no tatiko meabora nyumi nyani undi umumeri kidaraka nkwere go mutego ri kura tegetwara kitumi ndiri kwiro unkwira tiri kwina muntu ariaga daraka tuto kumwita atutethia gwire no ntu tukona ndoeno no waga atutethia seneta daraka nithi ni muntu mwega zaidi very performer wa maana sana rira kure mukothima miange 10 mofanya kana gataya onta mwenda aidha wone mukothima bora amitetheti barabara cha mukothima no kithire winchete na bikibiki utikithingira mutaroni nukundikiria akakinya thoko ya daraka yo kariu yonka imukothima yakitwe thoko county government under leadership yao ya mofaya ndagacha kinyoka ndagacha ya vite vingi viti kwendagacha kiro thiete boka bwabo thiete boka tidini akandagacha ndongi muno ukondikiria lakini ukathikinya ukathithio ndo takora gatunga gutona MC tagataya kwina ndagacha ito ya mpuku itakwa nto no bathiragira bikibiki no ithiragira nkai no igwiyaga mpuku ukondikiria no tutone MC akaitagataya na no tugatana atwikire senator wa Tharaka Nithi na atongorete ngithe thiri consensus itwe Tharaka itukumweta na nionde umonde muchoka ukoro ya kere ari ya kwenda gutethia antu bao na person ni tukwenda choka Tharaka twika mubunge wetu 2027 twe wana karega tukamwigira na tukamwa device na tukamwereka aya tukarie turi mugongo ukundikiria aritajire gwatini gaku ka mubunge wa Tharaka ikengwa tutethia nuntu nwege mwendete ai gugatiri ari kugatiri ria kwenda gutethia antu bao ari kogatiri kamuthemba na korume umbogo chetho kagwate kobi ya kwenda gutethia antu bao bake so ndi nyugi ntu mbie binu ngucienda muno chigo cie Tharaka nanketa at least tona kana tukona rami tona kana tukarura kuntu kumukwa Tharaka tona kana Tharaka igetia na gututwika tu anabetu bakwandikwa itukuona at least Tharaka tu respected nukuona nonto abunge batu mubunge batu athurire no biashara uri mu biashara uri ba mandi chandaria whatever na banani na bamacharia nukundikiria so ndi tuiromba mofa ya gurire mtunda koromba kitikiwe chinita ikega muno chacha gititangagwa ende itigiria uye utethie mugongo waku Tharaka constituency etiga gitigi ku watabora antu baingi betiro bibiliani baikurutagura muru eni tukumuromba itukumweta atigire gwiremwe nio aje tabura Moses yerirwa gukinyete na theru thio karutana bakwa ningi Misiri na ya turute Misiri na njira ya heshima na njira ya itiyo itukumuromba ya tutethi naketa wanaga tutete miaka 5 karita mofaya murungu agwa mantu makama kabona amakotharima mumbo mbakondisira mugambi mwana munini nechokere na rwiro muntu narare na wira mtongi zaidi ya gutongorera inkari ke buriti twa idiete tiemi yankyo china aikinyo ko ke gumwao ndona gaka ngo muronda mona so ichokere nara nechokere mabwana yes tukite na mbele kwa tukirekageria bwana Ndongo maybe gatuchoke wandi ya kuyaratunga yes maybe kwa wena mubango kire chere tobie kana kire wandiete maybe mbiyo kuyeretie sana kuro kama gitekia MCA kire irwan tubieta na njira ya ukwenda reka chiri antu bagatunga mbikiria ni ure na TV yake uyu ndurumbu tindurumbu wa utunyo gintu yake into murume ena maguru maire na njara chiritani ni nkitunyo akiyakwa into murume na maguru maire na njara chiritani yo ntimi ya utunyeka ize either to chwe mbinchonde kintu kira kinye kiri antu bara banenkereto nuntu katunga yena location ninya yena kadanga chini yena some part of Kanjoro yena Gatue na Maragwa okay with the four locations itire na project enene wemwe ekwandika na betu gukua betu 50 location irenge yena ga project gukua betu 50 irenge yena project gukua betu 50
Deruwe nkiwa ndi sawa. Ukaigwa barabara ya kuma kiyatse ino giterita katangacha ini kaya kadengira cheke dine auke ngoje jabo mukothima ukaigwa ni narami ukuone kununtu ikirora mi teunda igwa nkiganirwa ukigwa barabara ya kuma Gachoroni kuyira Maragwa ithi ngira kiyatse ukaigwa ni na standard maram. Standard maram jekirwa caravat box caravat imbega anto bakuthibwega bainchete watu kabatitirwe jiga kwa ndesa sawa Mukundikiria ntirugama ukaigwa barabara enu ya kuma Kathangacheni kugenda Gacheoni kuthi Chauri makutano agura ngeti tuthia celebrate mweri 8 ukiwa barabara enu niri mbega na ndagachere ala mpuku mbega ntirugama gitike MC mukundikiria ukaigwa na beto baba bajurire muje mwanga bekira ciari beto stress we utinda reka kwa tuthimu tafadhali nitumie, mtoto amefukuzwa, tafadhali my brother nitumie, ndugu nitumie, nonto ana baba bakwa nitumie be musi bonde mukondikeria batire gwira mbambe tegerie ndende rumbu kandi ndi rayon mianke 5 ntweke MC wen anda andi device yenu athogania menu na kila kintu kionde ngetegeire nkabwa room ya komba device lakini gatonga ndamitongore mianke 5 na ndakine twende ate tunda kwantiko rwama nkajirwo muci kuringana na mantu moke woro nkajirwo muci utire mwana muje na kiratasi ukaigwe muje na kiratasi mwana uju waku we no na kiratasi umuci mu prepare mwire nduru mara itotuke MC nkabandika Nairobi bonde na nkabandika Nairobi na Kisumu everywhere yes I know what nibiye bora kurutha wa mwana makandikwa yes bakareta kanyamu mwicho mweri gato ukagwe gifurika mbeti kariyo ukuimbesa nderi imbiye nabandika wonu company ngathia ngaromba company tukandikanira ngabera ndugiria ni ana 10 punka ndutana mu nuntu bathomi na thina barabara inu tienu bukuthina tubikibiki tugatwikanga tende gacia uni kwena mukuru eta wande vindi murugara kana mukome buto mwita barabara inu ya kuma gacia uni kuya Kathangacheni katibwa gatonga kuya mwanga Kathangacheni mukome no yari maga na maditangi na kila kitu nondo ena ambasi na lori ende kwabo indi mauntu maingi akathi kulima barabara riko nontu wona ari akulima bachi no yake ne kagito kambijo maguru lori no yake ne kagito kambijo ndawana ona atie kana kwi barabara cia tura na uwe mbeca ni bari bakonka mbeca wonka bakomuka mukundikiria so kiwa ndiye MC wa Gatunga impeachment kira gwegwa ngabana meona niri mwangi MTA babu wekirite mubukoni mbali na bakona takiama ngutunya bona muromo goyo wa utunya utire mtia muta amusapoti mbekera mubukoni ba gwimpichi to gwimpichi themwe giringa thachire kwegwa gwe Nairobi no thire na uchene tiuri mukundikiria so nyimbi pranka rutha nonto mamove kwenda kana kurega bendete kana baregete ngaba na uraka yao na ruthata na karutira wana inchi wira nonto gakomana na rafu muntu muthuku zaidi ukundikiria so na ntiro thora no gatiri nkaro thora nkenda utethia community nonto tiga ngende ntoba kwa personal ndene ntoba kwa personal tukonde sawa exactly ukaguthuri personal tukonde tena ngende sawa ndi sawa so ndi lakini nonto anto betu ndethi no iba kunthenia kurira mukwigwa na bara baingi bakuningia thimu bakembira indugame so ndi nonto ntibaregera bura bakwenda nkaja 2027 anto bagatunge baigani kura cie methani buringe kura buringire Lion kana Ndurumbu mbutethie mbuteana buba enu mbandikire tirazima mbandike Tharaka-Nithi county ndina guntu kura mbie bomba kwandikwa na ntethia na babu na barabara ndime na twake no factory imwe enene Maragwa ya kurutha nyuo na kila kitu twandike ana igana rimwogo tuchuke twake factory rengi Kathangacheni ya irio ya miere na ndengu serious tumiake makombe manene twandike ana igana rimwe makoiga miere na kugura miere ra yombe twa na ndengu iya Kathangacheni au ntikariganirie kwi muchore wakwa tawa Sebastian arutagura county government CEO na akite thoko Kathangacheni kirai makombe tenge ndona yakite muthara aragukuri na mucemania gukurugura gwa ibukurugura wa mundi ICS wa agriculture na akite thoko nini Kathangacheni ametigira itembujuru mukundikiria atigeka kwa makombe mairi mangi mari mbere nonto akire rimwe rek montenga banora ajire orari kutha ino twinwe ajira terminate contract ira naruta mbeca ino athigu ciarigwa
igakumbi kamwe kariogo makumbi mau mairi matigariria mathoko nya kathanga chini wa 2027 yakinya wona borota ndurumbu na inkorota makumbi mau matuike ogo nonkandanire namo magiukira ngia karaka waraka na bau bangu bonde nkebachura nkebakira thoko ya kwendage bachurite obakugia munkuru itende gorote irini nuko ndigeria so mantu ama momba kumbeka na dhuru Mungu ikoromba tu na bangu ati maromba nonto county nyo barabari kunu ntibo terrorize for the 3.5 mingi miankeretigere don't expect anything from Tharaka Nithi kana from the governor atorinwe katwike Brigade lakini Murungu no imbie na adukagiro tongo one time Murungu agachuke tongo una achoke kile mtu bwega sana issue ya yura ni thagirwa some part of Gatunga yes ke nyegeria kari muno ntikumenya ukayaruthata kangotigera kinyamara kebya kuria igwo ikithira thiraga na ante Gatunga kire some part ile chithawa chini ikitebya kuria Gatunga ndakwira kathanga chini kuri gintu ngakagu yani kuri gintu nkaromba thirikari tirasima nrombe county tina to betsa to wakagu ndina chore ba ko baingize international government mbomba opini ugutu kuringa thimu bakajoche na nkabera untu nkabaromba untu nabakanduthira yani makumbi maratu waka kathanga chini magustoirio byatu kurima tende ni my friend Murungu no mwega na urithirie mbura na ndari mana kiona hata musetho ndari matweka twakwa 10 ntiaga nkunia chakwa tha inwende uthate 40 nuko ndikiria ntiaga nkunia chakwa thate 40 kogu ukegwa ndomba kuona nkunia chakwa thate 40 cha mwere uronge na thate 40 cha mwere thirikari kagura irio bila biombe bya bigekirwa store kwa serious mbondi takathanga sini bikaingirwa umbe mere na ndengu kagita karajo wale ka thirikari kayo chiro beka nengera nto bari kwe ndukuthiria kira kithini ruji uwe na ruto na miuro egendete utharaka miuro karinto miuro withanthatu muwanja tukatega muro omwe ndamu tukaitokera ngawana brother mbangent nene mono tutikaruthe project yenge mwanko uyu ri umwe turuthe mbangent kurutha ruyi ruru tukarutha mbangent kurutha ngi damu embega ekategwa ekaringa ruyi rutarabwa na itiem anto batinyo makunywa wakana tukarutha kanyamu kanini kini gatena maana kangera tokenyange mbesa with nothing tukenda angavana wakathurwo mu device turutha one project ego touch kila muntu na kwa sasa nyago feel nuko igwa bibyo twagite county tu atuke biachari musetho iwamba ngwamba bukaita endo kona ntende goro ngavana rathingatanite na nkari atumira milioni 10 patite kurugura mbwao kambwao tukithima kandobo itubarugura kandobo to gwikira nini bantu atoma kinya CEO wake athi kurugura ngabana kirete ngari maguta na kokokokoko because gotie gintu bwega sana thank you very much bwana Ndurumbu gangwete mheshimiwa Ndurumbu nontu kuringana bwa mantu makari tayari mwathani mbugane kirete tik na nguya mwathani yo irawa etie magosa na maybe tukireke nontu bwathande na thachetu chikuthira na rutina da ingano maybe migambo ya media tukirekere kila mtu ba Tharaka Nithi number 1 chokerie antu bonde barapa kuthikiritere nge TV no ya Meru nkatho namba iri bwega muno ntu boto thikiria ndi umwe ndi muthingati wenu na barapa nge bonde bathikiri tunkoberi bwega zaidi na nkirombaga ndi umwe mu Meru ndo inire Meru ndaromba kire barapa utsirwa ndabaromba na ndi nyithetie nturite maruma ginkoro na makimwiri ibare kae na ndwa inike ngo Meru itetheka ndo tiege ndo citethagia ndo ireta mathina na mauntu mathuku zaidi ndaromba antu ba Meru bawatanire timba yani mbogo itikaranagia inuchore nuko ndigeria itikaranagia kithaka inuchore ikaranagia no ntu bakwithirwa ona yatigwa rimwe kare ikarigwa kugwa antu ba Meru tukaranie ni tambogo tukare turi amo bantu muntu karagwa enkara go yore gwikiuru uri gwimbiti tore toye ni amwe tukare bantu amwe ikengo tutede mugongo wetu wa Meru nkirikiria nkiuma Meru antu ba Tharaka Nithi ndaburomba bukire na butetere akisienu waro uri munini kana uri munene kwina ogoti uri aga wathi thoko ni ugitithagua waikwende mburi yaku ugitithagua waikwende mwera yaku ugitithagua ndaburomba bukire na butetere ogoti bubu ikengo bona return yabu ndeni ya matura menu bumbu bana kuingo bwega sana thank you very much asante bwega asante bwana badi nambe kwa bakari dagire mubangu bwega sana kina Isaac ndio na wala to create some shoka I can impend some wisdom bwega sana family remind Mushoka that Njuki
is not concerned even with Tharaka in any chance. Ngavana chuka hatieka na kwa konseja Tharaka. Ndadi utakuja alivita Frederick Muriungi alivita ndadi utakuja kutoka wapi ama ulitoroka Gatunga? Hapana, ndi Gatunga. Chamba kutoka David Ndagala ibwega sana mtu kuinabela kwa wimu tamboni. Akina Newton na Ntobu ndi kubuona sana ibwega mtu kuinabela kwa bura ibite mubango na iko na mitandao yetu antu iganaremero ya 15. Very good. Thank you very much. Mbura tutiona kwetu tuna kanya kaga nwa kurukidimu na kuwaraniria maybe. I appreciate. Time tukainabela kwa twina akanya takara. Thank you very much kiongozi. Kaina utongoze Kilimantu. Asante sana. Niona nikaweza bamitane family za Kimathi bwana mtu kuinambia kuiba ole ndani ya Meru TV nyuma kaita takuraya lido la Momero na Mheshimiwa Alhaji Mwendia kainambia kuiba yeko yagira tu ndalika itakuraya kama